ko nazi guhereza. Is she serious? Nako se Wisla uyu mukobwa wari serious. I'll give her exactly what she wants. Ndaza ko ibyo byose nsaba we humura tugende shimwe tugende. It's not safe. We need to go. Tugende rwose. See them. Oya nkeneye kuzibona. Uzimuhe ahasiga avanga hagendana n'abakureke. Sophia, tugende sheri. Wait. Aburetse Mike akunda kwivanga. You wrote those numbers in a piece of paper. Give the half a son. I promise to give her the other half now. Zami yambere wari wansene ngo yimuhereza imwe wamuhaye turi muri sona. Muhe rwose gice cyayo kindi sheri buretse ariko siyo yayimuhe. Welcome to the real world. Datakaze mwisinzi makanguka. Your hoops to keep your princess in a bubble. Byose byo kubanga beshe umukobwa umukinisha Wisla bimubeshe besheka kubesha umukobwa wandi mubesha. What are the coordinates? Coordinates ziri hehe? Nazi hari twabeshaga. Iki? Yarumirwa. Sasa Wisla byose yabeshaga abantu ngo ni za coordinates ngibikini biki bafitanye izindi gahunda zikomeye na company. Nera rwose Sophia kanguka wikwibesha ntabwo Wisla afite coordinates. Wisla ni umukozi wacu dukeneye ngo tumujyane mu kazi nta kindi kintu kirenzeho. Sophia sheri. Come on. Bantu barapfuye barashize yabeshaga umukobwa ngo ni coordinates aje gufata. Sophia. Yakabeshaga gakobwa. Sophie. Stop kidding yourself. It's time to leave. Wisla vanga tugende. Wikini imikino hanga tugende va ku by'umukobwa. Wisla tujye mu kazi va mu mikino hanga urimo gukina. What the hell are you still doing here? If I were murakora cyanga. Weapons inside. Reka njye mbaye ndi wowe mbizi ko ntwara umuntu duhanganye yazanye mahanga aha nagenda. Zengo mwapanze ngo bari hanze bawe bose biteguye baturase tuvuye ahanganje na bagenzi banje. Byo nabyo ndabizi nabicitse. None nakora iki? Cyanga muce muri uriya muryango wa cyanga muce muri nanone wa emergency. That door is locked in the event of an uriya muryango fungwa igihe cyose gishoboka gusuka fungurwa mu gihe cy'ibanze inkinzi gize ikibazo cyihutirwa. What emergency? None murakora iki kujya muvanga mugende hanze mutarashwe ko nge hanze ni wagenda barasasa uko babeshya. Abigenza gutya mena hangaha havuga za alamu kandi alamu yose vuze gutya abantu bose basohoka mu nzu. We're all walking out of here together. Tugiye kujya hanze y'iyi nzu tujyanye nawe ntabwo tugusiga hangaha maze nibanda se bakurasirimo twagiye ntabwo uri bunsige nimba ari ukundasa naye bakurasa. Sasa barasohokanye zagaga ugiye kurasa ntabwo yatandukanya harimo Wisla Sophia na umukobwa muto Morgan Gretchen. Sasa anga arimo kwese mugeza ko shiriye kumukonvinsinga aramukonveka mutera injuga basohotse ari benshi muri gereza nako muri museum. Nzengo ntabwo wamenya ngo ndarasanze ndekende. Yeah.